Ok, igramo ponovo Fistful of Frags, ovaj put je deathmatch, team deathmatch i uzao sam left leg, left-handed i bacanje oružja. I oni... I uzao sam boks. Htio bih vas pitat, imam dvije igrice za preći. To sad, ostavite u komentarima, bili radije vidjeli da pređem Sirius M1 ili Random Monday. Vidio buna. Little Timmy fell down the well. Ok, ne se bacat u buna. Koga je? Ovo je na meni. Ovo je nemoguće. Ne! Ne. Dinamik. Ne! Dakle... Pička ti se ogadila. Cigane. Slušaš? Nikoga. Pekniš. A on tako bi ovdje. Valja se. Izbi ga! To je to. Što bio? Kako ti luči stoli? Što mu... Jedan lik. To. Ne! Sa dvocijem. KFC, ne. Kokoš. Dan. Dobro. Pogodi ga! To! Ne ga isprebijaj ga! U pomoć! To! Hvala. Dobre. Jesam ga! Šta? Derinđe. Dva derinđe. Dobro, dobro oružje. Nije predobro oružje. Uvjetam se da... Izbi ga! To. Jeben. Gađaj ga! Oj. Pogodi ga!
Treba naći bolje oružje. Ovo vidio ovo, biti je. Čekamo dok se ne nađe. Oooo, ne. Bože. Ne nađe se. Gađa ga! Sranje! Gori. Jeben ti sve. Ne! Čigane! Pička. Iga to! 1 HP. Pičku sakri se ne. Što se... Viski. Ne! Ne. Ali viski. Odi nam. Možemo ovdje nekoga. Konekcija! Ne, on na meni! Ostalo 1 minuta. Ne zaboravite staviti komentare. Svi se mi ne ciganine, jesam. Ne. Gađa ga! To! Čim koja sam ih nabija. Ha! Viski. Molim. Viski. To. Vi ste. Izopija sam. Sad ga. Ne! U glavu me. Sad dvocijeku. I izgleda ovo kraj videa.